Hello students, welcome back to One Solution classes and I am your teacher Bitupan sir. Today we will discuss question number 2. Let us first read out the question. Here likha ase je show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. Te ami jikunda positive odd integer of either 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 দেখাব লাগে যত q যিকোনটা ইন্টিজাৰ হ'ব তো আমি স্টার্ট কৰিম এতিয়া let's assume a be any positive odd integer and b equals to 6. Any positive odd integer এই কাৰণে লিখিছো because questionত হেতু মেনশন আছে আৰু b equals to 6 এই কাৰণে লৈছো because questionত আমাক 6q plus 1 বা 6q plus 3 বা 6q plus 5 উলিয়াব কৈছে. Is it understood? So let us continue. So লিখিম যে according to Euclid's algorithm Euclid's algorithm কি কৈছিল আমাক a equals to bq plus r কৈছিল but ইয়াত b ৰ জাগাত মই 6 লৈছো we have assumed that the value of b to be 6 so I'll write a equals to 6q plus r also where 0 less than equals to r less than 6 therefore r can be 0 1 2 3 4 and 5 because r is either equals to 0 or it is more than 0 but it is certainly less than 6 then the r of value 0 hobo pare 1 hobo pare and up to 5 hobo 6 hobo nware because it is always less than 6 therefore a can be then the r of value ami at pate dim each and every time ami r of value pate jam so therefore a can be 6q because after all 6q plus 0 mane 6q e hoy so a can be 6q comma 6q plus 1 comma 6q plus 2 dot 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 up to 6q plus 5 all right etia ami janu je the number 6q is an even number kiyo karone because q jodi jikonda positive number hoy tar logot ami 6 into koru say jikono positive number boli kole odd number hobo just example I have taken the q value to be 3 3 ta odd number hoy কিন্তু যেতিয়া মই 6 ৰে ইনটু কৰিম পাম আমি 18 আৰু 18 is an even number that means কি 6 ৰ লগত যিয়ে পজিটিভ নম্বৰ ইনটু কৰো সদায় এটা ইভেন নম্বৰে পাম ওকে কিন্তু ইভেন নম্বৰ লগত যদি 1 প্লাস কৰো আমি সদায় ইভেন নম্বৰ যদি 1 প্লাস কৰো বা যিকোনটা যদি অড নম্বৰ প্লাস কৰো তেন্তে এনসাৰটো সদায় অড হৈ যায় ওকে যদি এই দুটা কনসেপ্ট আমি ভালকে বুজি পাও তেন্তে আমি we can continue from here since 6q comma 6q plus 2 comma 6q plus 4 are even যদি 6q to even হয় তেন্তে তাৰ লগত even number plus কৰা answer to even এ পাম কিন্তু আমাক তো even number না লাগে because we are asked to find the odd numbers remember question কি কৈছিলে যে so that any positive odd integer is of the form this তে আমাক odd number লাগে even number না লাগে since these are the even numbers so we'll certainly neglect them so যদি এখিনি আমি eliminate কৰি দিও উলিয়াই দিও তে কি বাকি থাকিলে therefore any positive odd integer is of the form তো যদি আমি একটা নাম্বার ইয়াপা উলিয়াই দিও তেন্তে আমি এইটো নম্বৰ উলিয়ালো এইটো নম্বৰ উলিয়ালো ইয়াত 6q + 4 উলিয়াই দিলো কি থাকিলে 6q + 1 থাকিব ইয়াৰ নেক্সট আছিল কি 6q + 3 থাকিব আৰু এই 6q + 5 থাকিব ওকে তবে হেকিটা নম্বৰ এতিয়া ইয়াত লিখি দিম সো আমি লিখিম যে is of the form 6q + 1 or
6q plus 3 or 6q plus 5. This is our solution. বুজি পালা কোৱেশ্চনটো? So this is the solution for question number 2. I hope এই ভিডিওটো তোমালোকক বুজালে যে কেনেকৈ question number 2 solve কৰিব লাগে. If you like my explanation, then please do like, share and subscribe to this channel. Thank you.